Tuna chuan documentary film clear ho na le chawimawina hun kan manganga hun mang turin pu chin khang mang thom te assistant general secretary good bang in stay chai lo lo mang u pu chairman le kan khwal lian zom tak le voina local khom zong song tin zafa in remna ni chibai kan buk cheu ani kum som hi zet mi puite tor na chu kum sang kha jakwa som riat paruk ju ni som thum khan remna thuhlung mangati to ani ta a chu ni chu thei hil chi ani lo wangin voin thleng hian kan lo lom ta ani voina lo thlen hian remna om theina na thatho tu te zong zong zana chibai kan hlan ani remna le muana om theina na tholok tam tak zinga MZP chuan pulal denga pulal hnathawh pulal khama pulal duoma Reverend Dr. Zairma Reverend Dr. HS Luaya Reverend Dr. Lalngur Avrate le Reverend Dr. Lal Somate chu he ni den chen hian chawimawina na ro pui takan lo hlan to a kumin remna ni a hian Kohhran malang na ro pui tak chu chawimawina na kan hlan don ani Kohhran ayo in Mizoram Kohhran hruai tu te committee hian nakina min don sak don ani nakina kan ko cho huna hian MKHC atanga local tele in zavain in lo chawanga MZP elected OB te an lo chaw bokanga tin kan kholian zom tak kan chief ministerin thuzia khi min hlan sak don ani tin zanina hian kan jer secretary report atang kan ngai thak ta kam khan pulal dengale khati hunlaya Prime Minister Rajiv Gandhi te bitura kalzinga hei ladam tlem tenom to pathum lek andam to chumi zinga mi puvel belan min ladam pui mai baka zanina kan huna helai huna hian min tel pui theya ading to na chungin handing sel kut bengin kan lo lom don ni handing sel mi pui lam aban han vai sela athange pubela kan lome tuna chuan remna om theina na Kohhran malak na film toy te kan lo clear hawanga chumi zo karon ding chok le don nia I lo clear hawangu pulal denga kai shwai MNF chuan march ni khat sang khajakwa somruk le paruk khan India atanga inlak shan independence apwana wangin India chuan aral thuam thaber jet fighter le sipai thachakna mangin me mi atuma mizomi puite zong zong torna rap thak tak alo thlengta ani chutianga mizomi puite khongai le leinat na tellowa India sarkarin angai sakmek lain Krista taksa Kohhran chu alo langhal vata thimcha takkara mi puite torna chhok turin ni som pani march sang khajakwa somruk le paruka synod standing committee thukhom chuan aizol citizen committee din le Kohhran thu chwa siam anrota hei hi Kohhran anga chetna matsaber ani ome rambuai awanga mi pui thlawang hautura poldin matsakber aizol citizens committee a hian Kohhran sang ai ole aizol mi poimo mi som pariat ruat anni a convener atan Reverend Lalngur Avaral te Presbyterian Kohhran chu ruat ani annuwa Reverend Lalngur Avaral te chu chairman atan thlan ani a secretary atan Paul Zakhoma haunar ruat ani chairman le secretary hian hunpum sengin mi puite torna tizia om turin ma anlangala relief subcommittee eitur le silfen tlacham chan puina ngai tu atur le complaint cell sipai le police che hluarte report na tur siamani a buaina chuan zwal lampan zelin khohalte curfew te inman insoi sakle tuarna soisen lo chi sang chuan zoram chu atuam renga mizomi puite torna chu ngoi renga thirliam mai thei ani lawa wangin India sarkar le MNF-ten in biakna an nei theina na mala turin synod standing committee chuan remna committee din arot le ta a Baptist Kohhran committee sangin apompui nuwa Christian Peace committee chu din ani le ta a he committee hian achul anga mala a remna palai turin Reverend HS Luaya Sirkon Reverend Zairma Silchar le Reverend Lalngur Avaral te organizing secretary te arwat ani Christian Peace Committee chuan November ni thum changkha zakwa somruk le paruk khan harsa tak chungin MNF president pulal denga chu an hmoa India sarkar nena remna thu soi turle mi puite torna tinep turin angen ani he huna hian pulal denga chuan remna palai te nena
sarkar le sarkar anga India ne na in betur chuan anin hon reng thu alo shilani remna palai ten pulal denga an biak nu in India sarkar beturin kong andap ngal chara Delhi kaltur Shillonga an cham lain MNF lamin kumsang khazakwa somruk pasari in thlan pui an boycott don ti an shia a hei hian remna palai te hnathawh tum ati chuan opdon an shia ta wangin MNF beturin Mizorama an hol area Central Sarkar betura anin buat sai lain mei ni khat sang khazakwa somruk pasari tlaya chuan pusai nga ka underground sarkara home minister chuan man atok le ta hlomaya he thil thleng hi remna palai te tia ngai ani awangin remna palai te chu kalson khapna pek hial anni India sarkar le MNF ten remna palai te anrin hlel ron chungin Delhi prime minister le home minister te anjuk muthei ta shrama hetia kaushanin remna kong adapa chan ala chuan mizo mi puiteril ru achel thaviau ni in alanga phimkhur taka ma an la chungin pumpel sen lo har satna an tok le zau thin remna palai ten home minister jawana an kom chumin Mizorama sipai te chet ron zia an shila home minister chuan ka fa paswal chu ka zil turalom tal fiak po ka mangang chu ti in achanga reverend soiluaya ngai dan ni lo chuan ifa paswala wangin ifanu iwawang mo ati hialani sang khazakwa somruk le pasari July tha atangin MNF mile sate volet na arina sahle a hetiang thila po Kohhran chuan mizo inkara inbe na thleng lo turin ma alavata abeng dai shram thin kumsang khazakwa somsari le pasari le sang khazakwa somriat inkara chuan India sarkar po ain thak vut ringa remna palai te tan takpo malak ahar sahleni remna palai te po anhim rengbik lova vole man po antok zau ringa an riana te po an son zak angai chang a ombok hetianga an malak na awangin thu buai hlawai po an or pha a korta anin lan zak pha fo ani remna palai te malak na awangin man tok lung in tang le ram hnuaya tanga chuakte chomdol anni baka general amnesty puan ani a theiang tokin anin benbel na turte po norpui anni June ni som sang khazakwa somriat pahnia Mizoram Lieutenant Governor Pu SN Koli chuan in biak na nei pui turin Kohhran try tu te ako khoma MNF in Mizo ni lote not chuak tura white Mizoram order chwa atuma wanga chan lave turin angen ani heta in khoma hian Kohhran sang shwai tu te chuan chino thau tu te hwai khotna in ko khom anrela nisom pathum August sang khazakwa somriat le pahni khan Mizoram Kohhran pakwa atangin member somni le panga ankal khoma he thut khom hi reverend tlang puilia nan akai shwayani heta an thu chai ber chu remna le muanna aum theina na Kohhranin na sale zwala malakte in rem lote anin rem theina na MNF le India sarkar in betura malakte hetianga mala tur chuan mumal taka poldin te ani ti chuan Mizoram in remna le muanna ani theina na Kohhran malakna ti chakturin Kohhran sang shwai tu te chuan Mizoram Kohhran shwai tu te committee MKHC asap tungin Mizoram Church Leader Committee andin ta ani MKHC malakna in thlatin cholni masabera remna le muanna athlen theinan Kohhran tina tongchaina nei thin ani a India le MNF in betura Kohhranin ma alakna a hian MNF ho tu te du huna mu'a biak thei anni lawa wangin har satna antoka India sarkar la in CID mangin athli thlai renga chu wangin aruk tak mewa chet lak angayani ZKHC meeting chuan remna le muana om theinana malakna achak le zwal theinan achula pianga mala a na thok turin mi pathum Reverend Lal Soma Reverend Dr. P.L. Lian zwala le Pastor V.L. Ronate arwatani anni hian MNF lamle India sarkar in biak po dan tur andapa kumsang khazakwa somriat le pahni November ni somni le pahnia ZKHC meeting chuan an malak tumdan le remna le muanna om theinan MNF president Pulal denga Londona omchu anjuk bia a ti chuan India prime minister po muturin Kohhran du dan te anshila tin central atanga Mizoram tlo sarkar ho tulian te nena po Kohhran du dan te le thil tum te thlen thin ani a Mizoram chunga po le kha te thon darin mi puite ril ru an thamwan buk chin malakna ero chu du angin asot lei theilo kumsang khazakwa somriat le pathum me ni som pasari achu khom chuan
Mizoram political party zong shwai tu te Kohhran marela Central Sarkar MNF le India President nena Remna le hmannaah om theina na memorandum thelu arel bok hero rel angin party shang shwai tu te chu Kohhran anni a Mizoram Kohhran shwai tu te ngin na angin kanrama Remna le hmannaah om theina tura MNF le India Sarkar te inbiak Remna ang hi chu kan pom theye ti in party tin president te chuan ming anziak vekani kumsang khazakwa somria le pali April tha a Prime Minister P Indira Gandhi aizola local chu MKHC chuan alobia a Prime Minister chuan India Sarkar chu MNF nen remna thu soitura ain honreng thu in alo changa tin inbiak na chu pulal denga rot tura angai thu alo shilbok he thu hi London a om pulal denga nena MKHC IO in Reverend Lalso male upa chal nu na te chuan anjuk soipuya pulal denga chuan lom takin alo poma hemin nu thakhat vela pulal dengan India Sarkar nena rotna a han siam chu India Sarkar chuan alo dong songa kumsang khazakwa somria le pali October thatop dona pulal denga chu remna thu soiturin Delhi aluta ama ero chu India Prime Minister P Indira Gandhi chu ka hlum ani awangin inbiak na chu nei thei ani talova kumsang khazakwa somria le panga April tha khan ZKHC chuan India Prime Minister thar pu Rajiv Gandhi chu an muleta a lekha po thelu ani ti chuan MNF le India Sarkar chuan inbiak na chu an kalpui le ta a har sat na shang paltlangin June ni somthum kumsang khazakwa somria le paruk khan inrem na zia fel anita ani kan han buat sai ani a akim chang lo khop maya darkar eng mozat dai ani awangin atoi thiang berin kan la chuwang chuan mai pal amo ti sual amo apoi mo lai lo ti mai kan nei ni poin clear tu ta hria thiam na kan dile tuna hian kan hriata kan khan Mizoram Kohhran shwai tu te committee hian Kohhran ina remna ta na na lo tho na an tho lok zia kan choi moi anga choi moi na thu zia kan hla na nga MKHC atanga zanin lo telte lo chuak chho sela tin kan elected OB MZP ami tele kan chief minister lo chho box sela atha ange kan chief minister hi helai hian loading sela MKHC ho tu te heta pialama loading sela chuan OB lamin heta an ni lo khuap taila an hnunga hian thuzia kan hlan main ka thiar chuak don ani Remna Ni puala choi moina Mizoram Kohhran shwai tu te committee nam si paiten zalen nan suala kumsom di lai an rumun huin an sual ber zaren na kong chu abo ta hlea zoram mi pui mang ang in kan room ani heti laya in MNF li India Sarkarin in remna tluan tling an nei theinan ban phara remna le ram le nam le mi pui tetan eng kim huama ke in pen na MZP chuan a hrenga a chuangin ro pui ati tak zet ani nasataka remna le muanna om theina na in hnathawh zar zovin MNF le India Sarkarin in remna thutlung an ziakta ani Remna Ni sang ni somni pathum hmannaah hian kan ngai lut zia cheule kan chuan zia cheulan tirnan he thu ziak hi kan hlan a cheu kan tia MZP General Headquarters ayo in kan General Secretary Pu Jacob Lalmon Puele kan President Pu Lalnun Moi Pau tu ten ming an ziak ani tikhan ka hun man thei chu ka mang dau tai